abusu edi kan ahwe video edi kan no yehu se Ghana no kwan na omufa so bo omobra bebe no omo hyehyehye ni ade no ya hwe se de na abrofo no si de yeso nyina we edi ye ba behwe ahoboa ya wonom ya na omo de kope fa ahodie no ene akuku ahodo bi pipi mkoyo mfa so mbaye na omo hyehyehye nyina enti kan ho na yento yenkomobo no so General kwa baby Mr. Joseph yo yanhwe afedie yehu se abrofo no ye de ti akwehye o mase awie ama fa hodie no yesa atumi aka the road to it no say na city road no de once me likan achese na asase no asase tam nan obi anko nti de ye ba be ke no ye Gold Coast de Gold Coast de no omodo mo ko hye abrofo ni mu no sensem kakra ko so ana omani nyi ho nti omani nyi ho a no mo pese sansem kakra omani nyi ho no na abrofo no hwe ho asem ka mo ne mu no mo nka so be pre mfa ho de nti abrofo Gold Coast for be pre fa ho de no ya chemu akese mienu your proto nationalism ni your radical nationalism ti proto nationalism ni enema Gold Coast for no ye ya no mo de pese omo so ba aban ni mu kire o madwene omo timi nya adwenkyere bi wo mu te se bi a ye wa asore na se youth for mo so ya ma mo kan se e bi asore for ni chia ampanifo ni chia mo so matwene bi na mo so matwene madwene ne mo nya so mo na ba je asore no panyidi no no bi na Gold Coast for no ye nti no sha ase free 1897 omo te Aborigines Right Protection Society no na eba ya akopem ebra ewiase ntokwa kese ni nyina ba wiye no 1945 and free 1945 ofem se nya fa ho di 1957 no no from radical nationalism no ye bra na before no kan se ye pese di ho so ntimo fa my no friend radical nationalism je wona political party nti process as free on person munye bika no munye bika mo chere mo adwene wo mu no mo timi enye bibi kan wo nti ayesa wono papa tena wo pesa wo chere wo adwene keke wo fie no mo kan so be di fie no so nemu bra mo ko second world war by 1945 ba no na afidi omo se ye pay fa ho china ye bati no na efre no radical national no kura radical no ansa se putupuru omo mo se radical na se foforo no mo ayo mo ho proto na bi gentle for na nemu free 1948 ye ko bisa no na hu se radical na se da ba mu kakra nti no na ebisua ye hwe radical ni mum na imisa ko fa hudi ni nyina de baye no radical no process na sha se sei ebra wiase nyina akọ konkese a etoso mienu no second world war 1939 to 1945 abrofo no hye before ne bose mumwa ne nkoko na jama abrofo peso mu die so na mba me ya kunu di nkunu wi a ye de mfa ahode be mam okay nti omkoko wi ye no eno hu se abrofo no ye nhihye ya omkoko ye no omutumi di nkunu di ombo omo di nkunu okay ema before ni bi wuwu o ntokwa ni mu saa ni before mu wuwu ntokwa ni mu ebi din kura sikuma se adum ne hwan men kai din no de na so wudu kuma se adum post office hona okay ubo se post office anim hona yesi ade bi so tenten te se basa sorry dan bi sa tenten basa sorry bi aba bi ebodo eni atro nkrof Ghana fo bi din agu ho omo kan krofo mo to saa ntokwa ni mu bi ho nti wo se afi bia no ya na ye soldier for mako ahomeje mu pensioners ne veterans no march de kai sa asrafo no mu ewu ye no enti saa bi na kosi se omo boa omo mom kodi kunim afi kunimde ni ba wi ye no eno mu se 1946 ko no na abrofo no ye hyehye ya omo saase bi a ehye omo asete se India Burma Ceylon omo nyina de omo fa ho de asase epese de mo nemu na before the enko ba bia se ko mo fa ho de ene mo nya adwum se ne o se kan ho bum na ye sha asese ye pre ye ho na abrofo ne shombo se be mo fa ho de nti fa ho de tokwa no ba wie 1945 46 na abrofo ne so mo ye mra for constitution for amom na be mo ya ma Gold Coast for mo ya constitution for ma Gold Coast for no sabre nanka asante de no akobo mo mfisi aba miensa constitution mo de ba no mo se ye be mo bibi se fa ho de mo ne mo ho se de na be ma ne India for
ene Ceylon for ba be no fa ho din afọ hu ya na constitution ni ba ya na fa ho din kan ho ne mu na yese ama omonya fa ho din kakra wo de toto 1925 aso mo ho ahan wo mo kakra na se omo ho ahan kakra ne mu enye fa ho din se do mo na mo sho mo ase in 1946 constitution na a friend Banks constitution ni ba ya no eno na ma before ne yese ene o se ye pre ne ye je fa ho din nti didi kan ne se sabre no a lawyer for any businessman for amonya musika e kom ho bom no mo ko hia no mo chichire eye amonyuko edi kan a ni din United Gold Coast Convention UGCC omote no 4th August 1947 e was Southbourne no mo ko hia no mo chisa ko nti ye ku no na nipa odi omanim no eye sabre no skani papa George Grant na nkofo bi ti se obi che bilam te mo ewo mu ye o see mo ne mpanifo bebrebe anom na edeko na kan bo mo eti nto mo ti ko ni wie no na ko ba se omo te 1947 August na ko ba se na omo kokko ntokwa no ya so mo bo se omo ba be mo pension be mo ni ma bi kakra omo atena wa 1945 na ne ma enti February 1948 ana last 28 no mo yese yenti ase be call demonstration say a cherodo mo fa ye nema se fata na wo fa ho di no nyanya wo se be call demonstration no so say bo se be ma iska no mo so nya iska sika fa wo bi ho mo ko prepare o mo tumi nya adwuma bi e na wo so aso mo so mo pension say iska ne ma na britain abana no no so ho atire dada so nso nya iska ne mo nto mo yese mo ko ti say demonstration no but no mo ya soja for nti o mo anya he ne bi no mo maate o mo maate no do Christian Bokasa de na friend no Castle no Christian Bokasa o mo du ho no ma na mejo imri e ka chom se mo nya so maate ma no so da bi o mo do mo ade srede na ba nti o mo kuta mo letter o mo atro mo protest na guso no ma ye ne ma go placard so krokro mo e no order mo nti no order ye before no mo ye asrafo ho no so mo shutu no mo shutu ye na emu mi ansan hu ye before no me asrafo Castle ho Broni na share na se no so toy so she na se abrofo na omo ne asantefo ko nyina no mo nyina ye before omo no mo konto kan no mo commanders na ye abrofo se bia na ti nti na before but na commander na Broni no command no mo shoot ye e na nya agiti ni atipo ni enkrofo mu sa 28 na ya tu ni din 1948 trials nti ebra nipa no wuwie no ene de basbasa ba group so krofo bebre chate rura nkrofo enema mu ko bubu store ni sesa nema ni sa na mbuofu na se na asa nema bi hye nkrofo bo na no mu nya ade bi a be ka no nti ade ba na ma na nyina so nti basbasa ni si wie no ena yete committee se omo hwehwe sa nema no nti committee na yete ye no ena ekoba se committee for na frɛ yete se yate amanyoku bi nche yegiti bi omo na hyase nti ye kwa kwachi amanyoku no mpanifo because na committee ni chese anyosem chichemu na se Broni na ti sa committee what committee no na committee na before ene ewom okay se omo hwehwe nema esi ya de sa nema no ko ba nti omo hwehwe mu no hu se eye ntokwa no mo ba no nema ha asojafo no mo ba no afi nema bo okosoro enchine ne asichire nema ko nema bi ehu nya no omo nya bi nto na afi so asa economy no sikase ma ye den nti omo ye sa no mo je se okay ene na mpanyifo no matema ne ku no omo na akọ na ntema manfo hu se oso mo pere sa ne ma ne ye kochi omo nti fie na manyiku ni tai meeting ne ko ye no ene ye kochi omo no na sa abre Edward Akufo-Addo besra na konta ene na ase Yufuriata ne Dankwa na Akufo-Addo ne no nka ho na ye so an ka ho na sa akofo eche omo ko no ena ye to omo din bi sis nti e kan bi sis na kwa mekoma e wo hobi na akwaje wo hobi ba na Akufo-Addo na o ka ho 6 no nka ho asem ne koto ne keke nti akwa se memedi mi bone obi fi na process for ba be chime se yesi mabu obi isan mabu ma mene me fi for abu nkrofo obi
ene ba be se me bi abo mo je ba be tin na so ba be sram je ba do na omo se onye fini be chiri mu no so wa wo bia nti e chiri na ba be chiri mu se wonka ho na ko wi na se bro na be bro a ni bi adi kakra nti se bi na Akufo-Addo papa no de so ye Edward Akufo-Addo no onka big six no onka omo ano mate manjuko no na mu omo de ne ko ba ye no ena newspaper heading ba akoko chiro se big six ene firi akoka ho. Okay, so onye ekua omo sure that e ma ye two mu the big six there be amanyuku a na wo ho sa abra no ye UGCC ena no mo mpanyifo no de no no de ne sika kra sponsor de no no oni ho bi ono ya nchi ni bi there be. Oh, okay. Enti omo sa sport on nya omo no omo e be cho omo sport no ena newspaper e tro say big six enti newspaper mom na ma di ne ka ho aha na akoka ho enye din a ye share that for me for omo say omo lead ebia Chrono for independence no sa oh okay. If you say o ka omo anom da amanyuku na no na kwa amekoma de ka ho na dankwa ka ho but na Akufo-Addo de no no nka ko no kra so they were 6 Akufo-Addo nkwa na nka ho ai 5 ndi no nyina wo mbi no mo ku no no nyina so da na so echi wo nyina bi se omo e beto omo nyina sa nipa 6 ni na wo fi on e beto omo ko ye okay afena Matias enti e cho omo ko ye no e na committee ni hia omo ebise bi so omo ni menti a sa ne ma ne si ye no and members 4 na once almost say members near 5 by move 4 ebo kwa amekoma so bo say na ekoso nyina no kwa amekoma na ye okay na ono na hihye sa ne ma na chi eti omo yi kwa amekoma mai nti e bra ye form a commission say omo solve problem na esi no say na be ya bi say bi mu ye de afi Akufo-Addo na for no aba be kan ho ye de Akufo-Addo any 4 na omo ye original members no e ka sa commission no ho na mu kwa amekoma de unit and so mako ina ma me ho ono so na ye secretary ena amanyuku mu yam do ye secretary na church for penyin ona ono no e da amanyuku na no ona run omo na yi ono so nchen ti yi ono so nchen no ena ekoba se ho report na mo de ba de 5 paper to so nyinya ba na be si 1949 nti ho ne ma de be ye adwuma no na se kwa me hwa na ni ho ena ma 11th June 1949 kwa me kuma twe ne ho free of true letter say resign free UGCC mu ena adetin 12 June 1949 ono so te ne party a friend Convention People's Party CPP nana de akoye ne say Kwame Nkrumah ne secretary no I say wo big man fu tina big man fu no esuma no ko onam no ye ko ha akosisi ankofo biri wo isata mi na independence ne mai there be ena onya board si abontin sa say na ono mko ye meeting keke ese kuntuna si kakran aha okosisi ankofo no ye meeting keke nti na empanyfo na sponsor amaneko nti na ono nanim so no munim nti ono na nekosi omo nti akoye se wafa ebia na ni so ohwe obama mpempi no wo ba no ene nanim be family achen wa wo ne wo ye ne ba me anan papa nti sai bi ne ko ba se na kwa nkoma ne omo shisha nti ebra o ka so TCP no eho na efomfo no makasa dada ne nyina no ebi di na chi ene ma CPP ba 12 June 1949 nti CPP ne ba wiye no ena sabre na mu ho no eho ba se abrofo ayere bo so na Africa obi Association of West African Merchants awam okay na omo eyeye ni masa bibiri na aye Lebanon for Lebanese any Syria for Syrians na na ti sa eku no nti omo no e de nema ba motumi ka se ne mobile phone ni bi ane boy 1000 e bi se sheda yese a short afi atumi e de 1002 na be dan ne bo nti omo yesa na do bi shortages bi sie na ni kwabra boni e declare positive action 1950 say ma obia ankoje abrofo no nema no e me ento bi na afi nkrofo fa ho de bubu nkrofo store ani no ye osu alata manche ni kwabra boni the third ntumbubu sa de ne ma confusion kakra sense Gold Coast ni mu nti e ka ho e ma e be so akwa menkuma e be tumu se ono so e hihye sa ne manase nti no sa ne mana e be tini tumu ne ma ne din so da e ba asoro e fi se ya tina tumu se already on say di kan o kan wa di kan so tumu na se ono so na akọ run mani mu ami ehun to atini party ni asa tina tumu di tina tumu fa ho de kro ya nti e bra omo to aba 1951 no na se ama wanya support na ma bedema mo na ye adwuma na akasa campaign sa no nyina no otumi wi ni ya obeye ono ne party ni nya ni padom because na UGCC no ma yo mo akrake for office for ho omo sheda nkofom na ne nkofom ko campaign nti if you on UGCC na set anya party bi UGCC
any CPP to abano CPP ni nyanya oh almost so nya CPP ni baby ya nti saa time CPP JB dan kwakwa ne kuru mo gina wono so wanwini in fact wanwini election da JB dan kwa wanwini election da ne kuru mo kuru gina MP no wanwini ni kuro mi atime bu akwa okay wanwini nti ni nua ai be kan say ne cousin ene gina wo CPP din mo na wini ye okay nti yakoba say see free sa 1951 hono eko na insurance UGCC nkembe na ise guano no ena na sabre no na asante man mu nyina no so no CPP no mu nyina adom nti ebra owudi nkunim sa no ena afi yi ni free prison bae ena e man post nti omu to abama nyina no prison no prison nti gbedema ena CPP fo no na ye campaign man no ogina e wa Accra Central constituency na saa time na brofo no na abrofo ne so no mo hwema aba no ba so wona so abrofo na organize aba no so abato nti saa time no mati ase se do obenya no omo de founding ni ma party na founding nyam ho asem nyam ai on say free 1925 no na o ma sha ase to aba kakra for purpose being TV no mo to aba yi the reference MP ene ba saa ta no mo ye members of legislative council okay nti no na I do cool we be baba so ko no it was there for CPP no or be leader for Womuko as not president for Wumina. No, Baba, it is a legislative we now work. Aha, it is a Ghana, it is Abria, I said, on a bay, ABA, MPP, and as NDC leader, or parliament. Aha, okay. Name of bro, we knew not a bracing for us, so Satan almost assembly no money man queen, no person to jam anymore. No, yes, as I said, the only party we need Nipadom. Union leader of government business, 1951. 1952 na King George the 6th we are neba Elizabeth the 2nd be your himano eno my promote no ne no prime minister na samonya internal self rule okay the Asante nyano 1935 na after na vote was for so anya bi ntomunya wie no ena actually said na MSC course o man down say Abisi Asante de no abebo gold coast no o head na MSC ko na Asante fo hu say as a development sikasem no nyina mo concentrate ne nyina wo gold coast na bi ma Ashanti sabre no ene ne ma Asante for express some concerns na ne ma minu pa na ehwom ba ko ne se na tumi nyina ya akwa kodi Accra ena afi so koko bo kosoro wi ase adwama so ba na ewo ba gold coast ene Ashanti na ne atu koko bo ni mu aban to mu nti ene ma omo ka na sipifu mfiri omo emfi omo na omo ye se ne omo to omo akoto party ene de amafo se ase kan mate ho ne ba ene ma Asante hene chiame ba force yakutu ekote National Liberation Movement NLM ote ye no omo launch no mo ye ho nse nyina Asante hene akobida nemom ba for e de Asante ahosuo ene ye omo flag nti on sa Asante man ahosuo no Asante man frank na ye ahodo mi no ye wo yellow black green denchem eno ya Asante hene dia ena de yellow black green kotoko edem no ya man hene dia nti NLM 40 no so ye shoe yellow black green bo mo di koko na tumfimfim ena be NLM dia nti NLM no ekopre se on pese yenya federal system se ne be ya ekoba se ye man ba akobuma na obia no unya o taxes na resources na what percentage are because central government so now percentage are what be internal development nti sana na NLM nepe nti achima bo kwa man hene oche hene eso ene ne dombe kan ho bi ena sabre na mu ho no ukọ northern territories ana mo so atete omo de na mo so Muslim Association Party map no mo Northern People's Party ana no so ho ena na ukọ Transota Togolana no mo Anglo Youth Congress ene ho kweka ho nti na area bia no bia wo ne de nti yakoba se 1954 no yeto ho aba no wie no na nipa dodo na ewo territories no ese on pese unitary system nti na nansan bi no bi be video bi no okata se Asante for the marriage na kwase ba ko ni do oka because se na Asante for the na ye ya anka Ghana be federal system to say Nigeria nanka ubia no determine development in their own special way nti that's how nti ebra to abana NLM ne NPP ni
MAP ne AYC ne ayi moment me ni kunu no na ko ba say ye to final battle determine independence no 1956 na nso CPP side di kunu na say atoba me sama na di kunu 51 54 and 56 nti ye independence man no na kwa ma pass me bia na ye friend Avoidance of Discrimination Act and na kan say implement party bia ma say NLM wa Asante nko we wa hankwa and ma sa parties ni na come ho bomu na be from United Party UP 1957 nti ye fa ahodi no na a gradual process akoye say prekope ne ba ho there bi na niema wa fight from Aboriginal Protection Society and they call Clifford Constitution 1916 and the bar Gettysburg Constitution 1925 sa na be drew sa brena edinya founded 1957 in Tebrenya founded 1957 no na ye na ye the first group of people ye war Africa ha ye independence na ye momoda ya no no blacks and ye first country independence of Africa because na Egypt independence 1922 na South Africa independence 1910 na Sudan independence 1956 na Morocco independence by any na South Africa for only independence na bro from the rest of so South Africa inside it's the first country in Africa ha na independence na before the day so I see and this happen no nkroma nya no third time no independence no buy no be di so this time na you can say prime minister na no a prime minister no a man so for na Elizabeth na ye ohima wa ha nemo na wa na senior na before independence na friend no governor but in independence we no friend governor general say difference we say we ye obi colony dey governor but on independence na we see ohima na mu dey ha we ye governor general until na the first and only person no Francis William Hare and we Earl of Listowe and I Lord Listowe na say Listowe na say akonya NOD nemo ni dia ka de Francis William Hare HARE nti wona na ye governor general no okay ti person who say fa ho die ne bae no nkroma and the two administrative works na in 1952 no I was say prime minister we ya akopem 1960 nti nya independence na no dey say prime minister nti omuko abrofo ni je muko ma na hwe ni man na say still no mo ho nti na buru na ye governor general no na ye soldier panyin e broni in fact say na say ye declare say ye independent na governor da banga no broni almost school be a headmaster no broni into ba hwe school site tete no 57 56 58 1960 sa schools no most of them no am first headmasters ni anom ya brofo the time men abrofo ni gym ko free kru gradual process nkakra let us say if I hundred buy am free mo prekope there be omo kan ho in fact as late as 1963 na wa abrofo bibra am so da ne ma no I see ye wie no then abaka fa hundie no den ase o ma be ko fa hundie anyi ni papa ko na emom de odi ani mu no ye de ho ani nyama no nti ala amanfo ka founders ne founder no den wo founders o na emom ba ko na ono no se ono na pre anase ne tiri na ono na be di ani sabre na ono na de founder na se ne di ani nti sa debate no den akwa me kwana se ne tiri so ono na pre ho no be nya yeso a ono na di Ghana ni na so den yitimi ma yere mfi omo boa ma fa ho di bae no ha ye nyina ya ba ma ba ko yeah that's it general form na ye ne no atwetwe enkomo no nti road to independence no so na wachichi mu kama ama ye nyina ye so yet to me atiase no about online NHL Virginia chia ochinchi mefuma e dey my within the atesem hene kwaku yakra ho